Welkom by Eversdal, 'n plek waar kinders geken, waardeer en inspireer word. Vir 5 dekades het gesinne in Durbanville en omliggende gemeenskappe hul grootste skat aan ons toevertrou, hul kinders. Daardie vertroue dra ons met trots en diepte verantwoordelikheid elke dag. At Eversdal, education is personal. Every child arrives with a unique strength waiting to be discovered and nurtured. From the first warmth greeting in the morning to the final bell of the day, we focus on creating a safe, structured, encouraging environment where learners feel confident to explore, ask questions, and challenge themselves. This is more than a school. This is a community. This is Eversdal. By Eversdal glo ons vas in 'n holistiese benadering tot onderwys. Ons ontwikkel elke kind akademies, sosiaal en fisies. Want 'n ware opvoeding gaan nie net oor punte nie, maar oor 'n lewensgereedheid. Ons klaskamers is ruimtes van warmte en doelgerigte leer waar verhoudings die kern vorm van groei. We believe that character is as important as competence. Through structured routines, value-driven leadership, and consistent guidance, learners develop responsibility, empathy, integrity, and grit. Spiritually and morally, we root them in principles of kindness, accountability, and perseverance. Holistic education is not an add-on, it is who we are. Our academic program is strong, structured, and future-focused. We follow the national curriculum with care and high standards, but we go further than simple compliance. We inspire understanding, curiosity, and deep thinking. Interactive lessons and purposeful collaboration lie at the heart of our approach to internationally create individualized learning. Tegnologie word sinvol in die klaskamer geïntegreer. Van digitale hulpmiddels tot interaktiewe platforms gebruik leerders tegnologie verantwoordelik. Nie net as verbruikers nie, maar as skeppers en probleemoplossers. Deur ons selfontwerpte OneNote kurrikulum handhaaf ons 'n hoë standaard en bied doelgerigte ondersteuning sodat elke kind leer hoe om te dink en nie net wat om te dink nie. Die wêreld waarin ons kinders groot word verander vinnig en by Eversdal berei ons hulle doelbewus voor vir daardie toekoms. Innovasie word nie as 'n afsonderlike vak hanteer nie. Dit is verweef deur 7 geïntegreerde programme, naamlik kodering en robotika, digitale vaardighede, kuberveiligheid. Creativity is equally important. Through music, art, reading, and our hands-on aquaponics program, learners explore expression, sustainability, and systems thinking. By aligning innovation with the CAPS curriculum, we teach required knowledge while developing essential, future-ready skills. Our focus is mindset, adaptability, curiosity, and resilience. Ons kampus is doelbewus ontwerp om ruimte te skep vir groei. Moderne klaskamers en wegbreekareas ondersteun individuele leer, terwyl ruim sport en speelterreine fisieke ontwikkeling en gesonde kompetisie aanmoedig. Sport is 'n integrale deel van die Eversdal ervaring. Deur deelname ontwikkel leerders dissipline, deursettingsvermoë, spanwerk en karakter. Ons bied geleenthede vir alle vaardigheidsvlakke, van mededingende spanne tot ontwikkelingsdeelname. Whether on the rugby field, netball court, hockey field, athletics track, cricket pitch, tennis courts, mountain biking or chess, learners are guided with intention and care. Winning is celebrated, but sportsmanship, effort, and commitment matter just as much. They learn to honor rules, respect opponents, and represent their school with pride. Kultuur en leierskapsgeleenthede help leerders om hul stem te ontdek en selfvertroue te ontwikkel. Musiek, koor, kreatiewe kunste en verskeie platforms geleenthede laat talent floreer. Leierskap word doelbewus gevorm, gebaseer op diens, integriteit en 'n voorbeeld. Our values remain the foundation of everything we do. Respect, integrity, faith, discipline,
and grit guide daily interactions. These are not abstract. They are lived in classrooms, corridors, and on the sports field. Strong values shape strong futures, and at Everstal, character is cultivated with care. Gemeenskap is sentraal tot wie ons is. Deur projekte soos Damoes leer ons kinders oor diens, medemenslikheid en betekenisvolle betrokkenheid. Hulle ontdek dat ons skool ook 'n verantwoordelikheid dra om te help, te gee en te dien. Outreach initiatives connect our learners with real needs, teaching empathy, gratitude, and social awareness. Parents, staff, and learners work together creating a culture of warmth and a shared purpose. We don't simply exist within a community, we contribute to it. Ons storie is een van nalatenskap. Meer as 50 jaar het geslagte leerders deur hierdie gange gestap en 'n merk op Everstal se geskiedenis gelaat. Ons argief vertel verhale van groei, prestasie en 'n gemeenskapsgees. But our legacy is more than the past. It is living and active. Former learners return as parents, entrusting their own children to shape the culture of excellence they once experienced. We honor the educators and their families who build our strong foundation. Their commitment continues to guide us. Ons eer ons verlede, omhels die hede en berei elke kind voor vir die toekoms. Ons bly toegewyd aan akademiese uitnemendheid, sterk waardes, innovasie en holistiese groei. Elke kind wat deur ons hekke stap, begin 'n reis van ontdekking en karaktervorming. We prepare confident, capable young people who are ready to contribute positively to the world. Every child that walks through our gates begins a journey of discovery, challenge, growth, and grit.